Kacang ko tak je bola. Yalah aben. Jong tak je ke jong? Tak sekolah. Bermain je ke jong? Tak sekolah. Jawab engkau tak sekolah. Dia kan mabeen ke jong. Main kenceng mun sekolah ka sengkan. Dia kan magagabeen ke jong. Mun na sekolah tak kenceng. Mun na main nendiken. Mun pancen ambu maka tuli ke bele. Iyalah pak, singko ambu. Oh iyalah, mun pancen been mantep si ambu ya tak apa. Kau kelas engko mari ngocah ka been. Je been dia tak berarti orang saya bodoh. Sambil na guru na banyak. Ti ni singko nolong na ba na tani bay na pak. Oh iya, mun pancen keputusan been tak ingin belang jong. Ti na laku apa min na gaguna. Keng sambil bekek jong. Tak kau been kasta de budiarin. Dim mak wang gurun jong. Aduh temor pak. Dia maju lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, tore kanto tajuk. Beda parlo na apa pak? Nih kapota bule ambu pak. Bah, ana apa mambu pak? Tao ning sukan gula pak. Nih kayak paksa sekolah tak pokon sekali. Kira na ta man menabi ambu ki benibak to na pak. Sanggun eman pak. Tapi dia mau boleh. Kagak penaganan nengak iya. Oh, berarti ini kah pajan keputusan dari keluarga mun pak? Engke pak. Oh, oke, mun pajan karepe nikah tanah pak. Nyaman ya, mun tak sekolah PHP-an lolo. Boh, mai jong. Jangan nolong na bapak tani. Iya pak, singko ki asalin na kade. Ditulisan din lah jong. Ya laban. Oh iya lah pak, ki asalin na kade. Asal jong, mau nolong na lako. Iya lah pak.
Jong, ya ada nak lu. Laut. Ben mak udah dina. Ini bakto na sekolah. Iya, sengko ambu sekolah. Ara apa ben mambu? Ya biasa, sengko. Iya, benar apa ambu sekolah. Jadi orang mah boleh. Kemudian sengko dari pas-pasan. Ini kayak keleburan sengko ala kuliah. Tapi tandi biaya sing rusakin. Oh, deh iya ya. Ya sangking tang orang tua cukup enggak orang tua na ben. Sengko tak kira ala kunas panasan yang hari ya. Bener loh jangan novel. Tang orang tua dia mampu biaya sengko sekolah. Tapi sengko saya tak gena. Sengko berisi kak omong apa? Awak mau ngapa, Jong? Sedih yang kok kas tambu sekolah, Pak. Beun ngak ojan bapak selamba aku, Jong. Je, pohon sengko ambu sekolah. Alah, Jong. Sekolah berjakang. Ambu sekolah tak nyaman. Bapak ala Korea malah bisa celing beun sekolah. Malah deki beun detik orang si aku nak. Je, Tina. Kok ambu apa, Pak? Pendidikan ria penting, Jong. Kangkui masa depan beun. Orang yang tandi pendidikan ria. Pakai sila tua pasti kasta. Bapak mau sekolah beun ria. Malah aku. Beun detik orang si aku nak. Seporan na sengko, Pak. Sengko setia sadar. Mau nyari ilmu ria penting. Kalau beun tahu, Jong. Ada jeritan toka berde ada. Pasti berde budi. Pada kelah benodi, Jong. Ada jeritan kasta berde ada. Pasti berde budi.